Razvoj deteta se odvija paralelno u različitim oblastima i takav skladan razvoj nazivamo harmoničan razvoj. Ako dođe do zastoja u razvoju neke od oblasti razvoja, tada govorimo o disharmoničnom razvoju. Izuzetno je važno pratiti rast i razvoj deteta i ako se pojave neke sumnje, razgovarati sa ljudima koji se u to razumeju. Naravno, to je pedijatar koji prati dete, ako treba i stručnjak iz neke druge oblasti, fizijatar, ortoped i tako dalje, zavisi od toga na šta sumnjamo i šta nam se čini da nije u redu. Prosto dete treba pratiti iz dana u dan, iz meseca u mesec, iz godine u godinu i gledati kako ono raste i u stvari uočavati da li sve ide onako kako valja. Od prvog dana da li drži glavicu, da li je diže, da li prati predmete očima, da li reaguje na glas, da li se osmehuje onome komu se obraća. To su sve neke vrlo važne stvari na koje treba reagovati ukoliko se to ne dešava. Znači, ako ne reaguje na zvuke, ako ne reaguje na podražaje, ako se ne osmehuje, ako ne otvara svoje rukice, ako su one stisnute i ne razgleda svoje prstiće, ako igračku ne prebacuje iz ruke u ruku, to su već neki upozoravajući znaci da treba o tome svemu povesti računa. Ako se to sve uoči na vreme i ako se interveniše gdje treba, vrlo često se ti problemi koji su najčešće u stvari i bezazleni i radi se samo o jednom malo usporenijem rastu i razvoju koji treba da se podstakne, to se prevaziđe i onda to već bude neka prošlost. Dobro se sjećam jednog primjera iz prakse gdje su roditelji sa velikim strahom ušli u ordinaciju i pustili da pregledam bebu i pitali su stalno da li nešto vidite našem detetu, nešto nije u redu. Ja kažem, vaša beba je sasvim u redu. O čemu se radi? A onda su oni rekli, onako tiho jedno drugome, naša beba ima rupu na glavi. Ja sam onda shvatila da oni govore o velikoj fontaneli. To je u stvari jedan prostor na glavici deteta koji nastaje zato što kosti još uvijek nisu srasle. I one nama, pedijatrima, taj prostor nam jako dobro služi da mi možemo da vidimo da li je beba unela dovoljno tečnosti, da li je sve u redu, da li je zdrava i tako dalje. A ja sam opipala veliku fontanelu i rekla, vi mislite na veliku fontanelu? To je nešto što sve bebe imaju. Znate šta, ta dva čovjeka samo što nisu pala, mislim muž i žena, odnosno mama i tata od te bebe, jer su oni danima živjeli u strahu, misleći da su rodili defektno dete, a u stvari nisu znali. Znači, neznanje se najbolje leči pitanjem i konsultacijom sa onima koji to znaju. Tako da sve što vam se čini da kod deteta nije u redu, pogotovo, na primjer, period progovaranja. U prvoj godini to je ono da li izgovara samo glasnike a, e, u, o, e. Znači od onoga što će ono kasnije od brbljurenja i tako dalje da pravi reči, do toga da li sa 2 godine već ima određeni mali fond reči koje treba da upotrebljava. Ako se dešava da to ne posjeduje, onda naravno usmeriti ga ka logopedu, ka stručnjaku koji će oceniti da li se radi o poremećaju sluha ili nečem drugom, da li dete razume, da li dete uopšte u drugom smislu dobro razvijeno i pomoći detetu da savlada ovaj problem koji je pred njim. Kad je u pitanju prva trudnoća, onda su to sve briga svijeta. Znači, to od tog da li nešto žigucnulo, da li boli, da li će beba da li će biti sa bebom sve u redu, kako će teći porođaj. Znači, to su sve ono pisanje detaljno, svaki pregled, kontrola, dok u drugim trudnoćama to prosto čovjek više ništa ne razmišlja o tome. Znači, to su neki strahovi o tome da li će biti sve u redu, da li smijem da legnem, da li smijem puno da se kupam, da li će krenuti porođaj i kada će. Znači, eto, s nekim tim, kao neki prvi susret. Od problema do problema treba u stvari reagovati. Naravno, stopalca, da li su pravilno postavljena, kičma, da li je uspravna, da li nema nekih problema u smislu nekog krivljenja, nečeg posebno. I da li dete ide pravilno u visinu, da li dobija u težini,
Suštinski detetu se meri u prvim mesecima dužina, znači ne visina. Do 2 godine ne merimo visinu, nego merimo dužinu, a težina se meri u prvoj godini na mjesec dana. Od 1. do 3. godine na 3 mjeseca, a od 3. pa nadalje na 6 mjeseci. Ali je veoma važno pratiti težinu, upisivati i pratiti visinu kasnije, a u početku dužinu deteta. To su neki parametri koji nam govore da li se dete fizički dobro razvija. Uz ovo sve što sam rekla, držanje glavice, otpuštanje ručica, praćenje pogledom, praćenje onoga što mu neko drugi govori, reagovanje na sve to i formiranje prvih reči, rečenica i razumevanje kada mu nešto kažete. Znate, kad vi jednoj bebici koja još nije progovorila kažete donesi mi papuče, a ono ode pa vam donese papuče, nemate šta da strahujete. Znači, ono već razume šta ste mu kazali. Ali, naravno, ako nešto je sumnjivo, na vreme reagovati, jer pogotovo danas, kada je ogroman strah od nepravilnog razvoja deteta, treba reagovati na vreme. Mi kažemo disharmoničan razvoj. To je u stvari situacija kada ono ne prati svoje vršnjake. Postoji nešto što mi zovemo siva skala. Znači, to je u stvari period u kome se neke funkcije javljaju. Neka deca te funkcije dobiju, na primjer, dizanje glavice u početku te sive skale, a neka to dobiju na kraju sive skale. Ali su svi oni u granicama normale. Samo treba to ispratiti i treba stručnjak da vam kaže da ne brinete, da sačekamo još malo, pa još malo i da uradimo određene vežbe, stimulacije, da bi se to prevazišlo i da bi dete krenulo svojom brzinom. Hvala Bogu, danas imamo stručnjake koji su dobro edukovani, koji mogu da pomognu kod svih ovih problema. Znači, defektologe, veoma jake. Naši defektolozi su stvarno jaki i imamo dovoljno stručnjaka iz svih tih oblasti da detetu mogu dobro pomoći i treba ih potražiti i treba tražiti pomoć. Kako su jedno za drugim dolazili, negde roditeljima postaje, kada ima više djece, postaju jasnije neke stvari. Kada ima jedno ili dvoje, sve se pita da li je nešto preuranio, da li je možda zakasnio, da li je još vrijeme za to ili ne, ali kada ima, ne znam, bar dvoje ili troje, onda nije loše upoređivati. Znači, ona kaže ne treba porediti, ali mogu vam reći nekad nije loše da se poredi iz razloga što vi možete da vidite i u stvari zaključi se da je svako dijete individua za sebe. Nekom treba više vremena za jedno, nekom za drugo, ali u principu ti neke prva godina, bar u mom slučaju, je negde ista. Ja sam čak vodila tu evidenciju, na primjer, kada je prvo počelo da puzi, kada se okrenulo na jednu stranu, kada je uzelo, na primjer, igračku, reklo prvu riječ i tu, bar u našem slučaju, nije bilo nekog odstupanja, znači svi negde u sličnom periodu, da li par dana gore ili dole progovore. E sad, kasnije je bilo, na primjer, sa Maleckim, on je najmlađim, on je najkasnije propričao i onda tu je bilo dilema šta je to u pitanju, zbog čega, da li smo mi, pa sam razmišljala da li da vodim logopedu, onda sam se konsultovala sa prijateljima koji su, da kažem, u tim vodama i stručni. Oni su me ubedili u stvari da to je sve u redu, da nema neke smetnje, da nije još kasno, da spava mu se. I stvarno se ispostavilo tako, da spavajte ovako, mama. Razvoj svih struktura neuropsiholoških koje su potrebne za neko buduće učenje, za razvoj govora i za sve ostalo, je u direktnoj vezi sa iskustvom i sa pokretom. Pokret je osnova razvoja. Kao što ti prvi pokreti već pre rođenja i te prve draži pre rođenja dovode do razvoja nervnog sistema, naravno da posle rođenja taj proces postaje još važniji i dete jednostavno na taj način sve uči. U današnjem vremenu to postaje veliki problem, zato što deca provode pasivno svoje vreme. Od samog rođenja roditelji prezaštićuju decu, stvaraju neprirodne uslove, obezbeđuju im mir i tišinu
koja u stvari detetu nije potrebna. Detetu je potrebno upravo da bude u kontaktu sa različitim dražima, da čuje različite zvuke, da osjeti u kući mirise iz kuhinje, zvuk kuvanja, zvuk šerpi, da osjeti, da čuje ljude, da dobije želju da izađe iz sebe, da izađe iz svoje biologičnosti i da izađe u taj spoljni svet. Taj moment je u stvari ključan za razvoj i zadatak roditelja na tom najranijem uzrastu je da upravo stvore taj prvi dijaloški odnos sa detetom, sa bebom. Prvi dijaloški odnos nije samo govor. Vi možete da govorite bebi i da razgovarate sa bebom, iako ona ne razume jezik još uvek. Ali dijaloški odnos sa detetom je i sam dodir, i samo držanje u rukama. Jer dete dok sedi na ruci, dok držite dete, ono osjeća pomeranje vaših mišića, osjeća tenziju mišića i dete također reaguje na to tenzijom svojih mišića. Tako da je to neki prvi dijaloški odnos, jedan prvi elementarni odnos komunikacije sa detetom. Dalje, tokom nege deteta, sve situacije treba koristiti za podsticaj razvoju. I sve je to prirodno i to ne treba da se uči, samo treba da osvestimo to i da se bavimo detetom. Sa prvim detetom, znači mi smo živjeli u nekih 50 kvadrata, znači samo jedna spavaća soba i dnevna i ja sam tražila mužu, mi moramo da nabavimo baby alarm, znači ja neću njega da čujem, svaki njegov šum, bilo šta okret da se čuje i onda smo tako nabavili, čak kao neće biti dovoljno što sam ja u drugoj prostoriji. Znači da ga na vrijeme čujem ako zaplače i ostalo. Kad su došle druge bebe, zaredom jedna drugo, vidjela sam koliko to je u stvari bilo apsurdno. Znači, čak tad ono kao osluškujemo, je li plače? A ne plače, još spava, kao u smislu nema potrebe, tad shvatimo da šta i ako malo zaplače, ništa nije strašno. I da onda posle da zatvarali smo vrata, tišina, kasnije to su širom otvorena vrata. I oni u početku malo kao reaguju, međutim oni se naviknu na te uslove tako i da spavaju ili ono drže za rukicu, povlače ih za nogicu, hoće oni da oblače, sve to radi, beba to sve prihvata, znači ništa ne reaguje, tako reći, na to, može i da spava. Nama se baš čudili, dolazili prijatelji kao pa kako to, i kasnije kad je bilo i troje i onda četvrta beba, znači onda oni puste i muziku i pjevaju oni, i igraju, znači sve se to dešava, čak bebe su više, mi smo primijetili, više vole da spavaju tu gdje smo mi bili, u dnevnoj sobi, nego u sobu, recimo u spavaću sobu kad ih odnesem, bebu neku, kažem neku od tih drugu, treću ili četvrtu, ona se brzo probudi, nakon pola sata se probudi. Kad je ostavimo tu u dnevnoj sobi na ugavno fino, stavimo neki ćošak ugla i ogradimo za svaki slučaj, tu znaju da spavaju po 2 sata, iako smo svi mi, čak im prija valjda ta graja. Ja se sjećam i mi kao djeca uvijek smo voljeli da zaspimo pored naših dok gledaju TV, ne znam, uz dnevnik i ostalo, valjda svima to nekako prija kada čuju te glasove nego kad su sami u sobi. Nas su recimo često kritikovali kao pa što ste ih navikli na ruke da sa njima da ih uspavljujete, ali prosto ja i muž smo se tu složili da negdje i odraslom čovjeku voli u društvu da bude i da zaspi i oni su nama uvijek zaspivali odmah na rukama, a da ih odnesemo tamo, vrte se u krevecu, plaču i tako da smo sve 4 djece, mi smo prihvatili taj način da ih uspavljujemo, uspavamo u dnevnoj sobi na rukama ili sa nama u krevet ili odemo onda kad su malo bili veći, odemo u sobu sa njima u krevet da zaspu i onda oni tako su ljepše zaspivali i nije bilo nekih problema. Malo dete, beba, se ne uči iz predavanja i raznih obuka. Osnova učenja svakog deteta je imitacija. A koga će dete da imitira nego svoje najbliže okruženje, a to su pre svega roditelji, majka i otac i starija braća i sestre. S obzirom da je to uzrast neke od 3,5 do 7 godina, ovi stariji 6 i 7 godina, oni malo manje se igraju samim igračkama, znači više ih tu zanima vožnja biciklom, recimo te neke društvene igre, čovječ ne ljuti se, šah, traže onda da idu i u parčić, fudbal recimo, ili na kurseve plesa, te školice, to jako vole, to stariji, ali igraju se sa ovim mlađima. Ali to su igre, na primjer, često znaju oni da predstave
izvode, znači stariji, onda ovim mlađim bude publika i onda još tu donesu svoje stolice sa svojim plišanim igračkama i oni im kao budu publika, a oni se sklone iza ugaone i onda samo izvire njihove igračkice i tako pričaju, ne znam, znači predstavili Zlatokosa ili razne što su oni slušali i onda je svima zanimljivo. Ali znaju da se igraju recimo sa Lego kockama, životinjama, znači raznim tim autićima, vole još to, pogotovo mlađi, njih dvojica pogotovo vole još te igre. Ali recimo imaju te omiljene igre, kako sam ja kao majka bila dugo godina trudna, onda oni često znaju i sami da se igraju to, samo vidim i kako prođu sa nekim plišanim igračkama ispod majice stomaku i onda kaže ja sam trudan i onda poslije 5 minuta nose bebu, hrane, preslače, tako se vidi i onda se igraju zajedno, onda ih vode kao u šetnju. To su neke igre, da kažemo, u kući kad su. Onda kad im dosadi tu, izađu u dvorište, imamo sreće da imamo dvorište i onda tu su razne igre, te loptanti, motorići, biciklići, vožnja, pjesak, ljeti bazen, to obožavaju. Ja prosto ne znam kako bi, kao neka što smo živjeli u stanu, šta bi sad sa njima. I onda tako ispunjen im bude dan, nekad odemo i u parkiće, ali kažem, to nije, ovdje uvijek nađemo za animaciju, onda nekad žele to da nešto mijese sa mnom, da pravimo te krofne, te plastelin domaći, nađemo recepte na internetu i tako, znači bude nam baš taj popularni slajm među djecom, znači sve to nađemo i zajedno to pravimo, radimo i tako da im bude to uglavnom zanimljivo. Slobodno vreme roditelji nekad moraju detetu da organizuju, posebno u gradu, u malim prostorima, u malim stanovima gdje dete nema mogućnosti da ostvari pokret, da trči i da juri. Korištenje savremenih tehnologija može da doprinese učenju u određenim oblastima. Recimo, određeni sadržaj na televiziji, na internetu mogu da pomognu da dete nauči da broji, da nauči određene pojmove, da obogati rečnik, ali to se nikad ne može porediti sa iskustvom koje dete stiče u komunikaciji sa drugom decom, u igri na polju i u odnosima sa decom. Što se tiče crtača, televizora, telefona, traže kako ko, neko više, neko manje, to zavisi od djeteta, kako kome su interesovanja. U našem slučaju djevojčica to više voli da gleda, češće traži. Sreća je što je njih 4 i onda su ograničeni, na primjer, svako hoće da igra igricu, pošto ih je 4, onda kažem ajmo 5 minuta ili 10 minuta imaš ti, pa sljedeći i onda se još više se ograniče prema tome. I recimo, uspijemo, zato što imamo ove druge aktivnosti i oni rado, kad ja kažem idemo ovamo ili idemo tamo, idemo na štrand, idemo negde u prirodu, praktikujemo recimo i tata kada mi je nedeljom slobodan, obavezno da idemo na Frušku goru u prirodu i onda je to sve zanimljivije nego crtani TV. Tako da negdje dovijavamo se u smislu da ih zanimamo drugim stvarima, da bi što manje gledali i tražili, znači, televizor i crtače, ali naravno desi se nekad kada iskreno meni kao majci treba negdje neki odmor, odušak u smislu da nešto pročitam, pogledam. U tim situacijama popijem kafu, onda ja kažem, možete sad da gledate, ne znam, ja 15 minuta, 20 minuta, kao da i mama odmori.